Bog svima, evo ovo će biti još jedan moj workflow pokušaj obrade galaksije M106 i njezinog okolnog područja. Znači u PixInsight'u sam otvorio stekani TIFF koji se dobije iz Deep Sky Stackera, međutim ovaj put sam uključio Drizzle, što znači da je slika duplo veće rezolucije. Evo tu se može vidjeti rezolucija, znači 8000 puta 5600. Tako da će vjerojatno svi procesi koji se budu odvijali u PixInsight'u treba duplo više. Ništa za početak. Biti taj Drizzle zašto se koristi? Kod jako dobrog materijala koji je sniman sa dobrih lokacija, ali tamnih lokacija, najčešće je odnos signala i šuma poprilično dobar i onda se može postići s tim Drizzlom u biti znači povećani broj piksela koje on u biti sam stvori na neki način, umjetno stvori znači dodatne piksele, slika dobije veću rezoluciju i to često zna biti dobro, ali bude malo veći šum. Međutim, ako je materijal dobar, to se toliko i ne vidi i može se lako skinuti. Ništa, evo prvi korak ćemo napraviti, to je STF. Znači ovo je galaksija M106 i tu ima hrpa malih galaksija i ovaj jedan tu skup otvoreni zvijezda. Za početak ću prvo sliku zarotirati za 90 stupnjeva jer mi se ovako kadar više sviđa. I kropat ću ove rubove koji su nastali prilikom stekanja. Znači idemo klasično, već to znamo, Dynamic Crop i kropamo rubove. Ovako. I ovako, to će biti ok. Dobro. I sljedeći korak, koji inače je Dynamic Background Extraction. Znači, treba uzeti u obzir da je slika povećane rezolucije, tako da ovaj radijus umjesto nekih 10-15 može biti 2 do 3 puta veći. Tako da možemo sad tu uzeti 30, a toleranciju na primjer 1,3 i smoothing factor 0,7. I ništa, možemo početi stavljati semplove. Ja obično stavim ove početne u rubove, pa onda idemo okolo. Uzoraka otprilike ovisi o slici, ali koliko ih treba, ali nekako ravnomjerno ih raspodijeliti po cijeloj slici. Znači ako se desi da ovako u sliku uleti nešto crno kao neka zvijezda, algoritam to samo ignorira i uzima u obzir odabrane piksele koji u biti nisu crni. Ali isto je dobro odabrati ovako neutralnu pozadinu gdje nema ništa. Ovo je u biti možda najvažniji korak prije daljnje obrade, jer sa dobrim obavljenim Dynamic Background Extractionom se ravnomjerno skida svjetlosno onečišćenje sa slike i
postiže se neutralna pozadina. Ok, ovo bi moglo već biti dobro. Možemo znači odabrati subtraction za tip korekcije i stisnemo apply. I da vidimo što smo dobili. Znači ovo je background model, u biti tu možemo vidjeti gradijent kojeg je on skinuo sa slike. Mislim da je ovo ok. Da vidimo što smo dobili. Odlično. To je super odrađeno. Možemo ovo zatvoriti. Ovo možemo staviti tu sa strane za svaki slučaj. I sada sljedeći korak bi bio kalibracija boja. Znači photometric color calibration. To je snimano sa 1000 mm fokalne i veličina piksela moje kamere je 4,63. Međutim, znači ovo sam već probao i izbaci mi error. Ja sam u biti skužio da pošto je slika 2 puta veća, umjetno povećana rezolucija, onda veličina piksela nije 4,63 mikrona nego duplo manja. A to je pola od ovoga, znači 2,315 i objekt je M106 search get i to probamo baciti na sliku. Dakle, ovo bi trebalo sad potrajati malo duže vremena nego kod obične kalibracije, kod slika standardnih rezolucija. Bez drizla u biti, jel? Pa eto, malo ćemo se strpiti. Ok, kalibracija je dobra, ove točkice su dobro linearno aproksimirane, znači to možemo zatvoriti. Ovo možemo zatvoriti, napravimo reset STF-a i ponovno pokrenemo STF. To je ok. Nakon kalibracije boja, dobro je napraviti SCNR, zelenu boju malo skinut, tipa 0,6. Ok. Po potrebi možemo kasnije opet koristiti, pa ćemo staviti to tu. I sada idemo skidati ovaj pozadinski šum. Ja to radim ovako. Znači extract L component. I trebaju nam histogram transformation i STF. Znači napravimo STF na ovu masku. Ovaj trokutić vučemo na histogram transformation i kliknemo apply, resetiramo STF i možemo je zatvoriti. I tu sada na histogram transformationu odaberemo ovu masku, znači autosave dbel. I resetiramo histogram, upalimo live view, da vidimo šta radimo i vučemo ovaj tu trokut na lijevu stranu dok nam tu vrh ovog dijagrama ne dođe otprilike tu na ovu srednju okomitu crtu. Znači ovako nekako.
I stisnemo apply, možemo ovaj live view ugasiti. Resetiramo histogram transformation i spustimo ga tu sa strane. I ovu masku možemo primijeniti na sliku. Znači sad je sa ovom maskom smo označili sve zvijezde i galaksije, to ne želimo, pa radimo invert maske i sakrićemo je tako da vidimo šta se događa na slici. Šum ćemo micati sa Multiscale Median Transform. Ja inače koristim 6 slojeva i otprilike više manje ove postavke svaki put. Threshold 8,5, a amount 0,70, 0,80, s tim da je ovaj put korišten drizzle, malo ću pojačat pa ću koristiti 0,8. Inače stavim 0,7 kad nije korišten drizzle. Pa evo sad 0,8 čisto da malo dodatno skine taj šum koji se eventualno stvorio na slici. Znači po slojevima ovo se smanjuje, threshold se smanjuje za 1,5, a amount je na svima 0,8. Znači 2,5 i 0,8 i tu je 1 i 0,8. Tu mora biti odabrano ovaj RGBK komponente i to primjenjujemo na maskiranu sliku. Ovo će sad isto vjerojatno potrajati malo duže nego inače. Ok, da vidimo šta se dogodilo. Znači, ovo je bilo prije skidanja šuma, ovo je nakon. Dobro je on to odradio. Izgleda ok. Moguće je da ćemo dodatno ponoviti još skidanje šuma nakon obrade, pa ćemo to staviti sa strane. Masku možemo skinuti i sad ćemo skirati color noise, odnosno sa multiscale linear transform. Tu ćemo izabrati target chrominance i koristit ćemo 5 layera. I threshold za prvi layer je 5, amount je 0,15 i 5 iteracija. Pa onda drugi layer je 4, amount opet 0,15 i 4 iteracije, pa onda ćemo staviti tu 2,5, 0,15, 3 iteracije, 1,5, 0,15 i 2 iteracije i zadnji sloj 0,5, 0,15 i 1 iteracija. Znači tu obavezno chrominance i primjenjujemo to na cijelu sliku bez ikakve maske. Znači šum, color noise skidamo sa kompletno cijele slike. I to ćemo to opet pustiti da odradi.
Dobro, to je odrađeno, možemo ovo isto spustiti sa strane. I to je to što se tiče obrade u linearnom modu. Sljedeći korak je znači ugasiti STF i treba sliku razvući ručno. To radimo sa histogram transformationom, ali treba izabrati znači autosave DBE. Resetiramo histogram transformation, možemo tu upaliti live view da vidimo otprilike šta radimo i koliko. I ovaj ovdje trokutić vučemo lijevo dok se ovako ne počnu pojavljivati prve zvijezde i galaksije i stisnemo apply pa reset i onda opet vučemo lijevo, apply pa opet reset, reset, samo reset, opet vučemo lijevo, prilike ovako, opet apply, reset i sad možemo malo ovu pozadinu ubiti, ali moramo paziti znači, na ove tu brojke. Ako se počnu ove brojke tu mijenjati, znači da smo klipali neke informacije, a to nije dobro. Ovako ćemo staviti otprilike, resetiramo i sad možemo još strećati sliku. Otprilike ovako. Ok, da vidimo jel se još tu da šta sa crnom pozadinom. Možda ovako malo i ovako i to će biti to. Možda još malo. Dobro, evo ovako pa to je ok. Histogram transformation možemo zatvoriti i sad je slika u nelinearnom modu. Prvo što ćemo u ovom slučaju napraviti je sa range selectom odabrati u biti sve što ima neki sjaj na slici, znači sve zvijezde, galaksije, sve ove točkice. Znači palimo live view i mi ćemo slider prema desno, ovako dok ne dobijemo neku zadovoljavajuću masku. Fuzziness koristimo isto da bude maska mekša i smoothness također, da ne bude agresivna na rubovima. I stisnemo apply i masku primjenimo na sliku. Range selection možemo spremiti, još ćemo ga koristiti kasnije sigurno. I sada idemo na glavni alat, to je Curves Transformation i prvo što radim je dižem polako saturaciju. Dakle, odmah tu mogu vidjeti ove dvije zvijezde, ova tu crvenkasto žuta i plava. Gledam prema njima koliko mogu dizati saturaciju, jer ne želim u biti presaturirati zvijezde. Stisnem apply i resetiram. I sad pazim, znači ovo mi već izgleda malo previše, pogotovo ova plava. Ne mogu ovoliko dignuti. Znači malo smanjim i gledam otprilike ovako. Znači to je po meni neki maksimum koliko mogu sa ovom maskom dizati saturaciju. Evo otprilike ovako, ne više. Ok, sad možemo Curves Transformation zatvoriti. Međutim, šta tu vidimo? Vidimo ovu galaksiju, ovu tu isto, one svakako imaju još prostora za dizanje saturacije i igranja s bojama. Međutim, to na ovaj način ne možemo napraviti, pa ne bi bilo loše ove zvijezde maknuti sa slike, tako da nam ostanu samo galaksije i pozadina. I to ćemo napraviti. Znači, mi ćemo ovu masku da slika ostane bez maske i spremit ćemo ovu sliku kao TIFF. Nazvat ćemo je na primjer stretched, znači to je razvučena slika i spremit ćemo je u 16 bit integer jer
Starnet radi isključivo sa 16-bitnim tifovima. Dakle, evo je tu. Starnet nam je ovdje. I otvorit ćemo, znači, ovaj stretched file kojeg smo sad saveali. Gdje nam je? Je li ovo TIFF uopće? Je, TIFF je. Da vidimo. Zašto ga sad nema? Da vidimo opet. Je li ovo dobro spremljeno? Da vidimo. Save as. Stretched. Znači to je TIFF. Overwrite. 16 bit unsigned integer. Ok. Dobro. To je sad tu spremljeno. Da vidimo sad. Hoće li ga ovaj naći? Neće. Zašto neće? Da vidimo sad. Dobro, evo ga, tu je. Znači, stretched stavit ćemo da se zove starless. Bez zvijezda. I evo, pokrenuli smo ga. Ovo će vjerojatno potrajati dosta duže nego kod slike koja nije bila na kojoj nije odrađen drizzle. Tako da ćemo se malo strpiti, pričekati. Ovo možemo sad tu spustiti sa strane, spremiti. Za svaki slučaj da stoji. Evo još malo pa gotovo. Ok, to je to. Možemo ovo zatvoriti i otvoriti stretched starless. Da vidimo šta smo dobili. Da, tu su neki artefakti, ali nema veze. Kad vratimo zvijezde natrag, to će biti ok. Ostali su i spajkovi. Međutim, glavna stvar je sad da mi tu možemo odabrati ove galaksije. Opet sa range selection. I samo njih obraditi, bez da diramo ikakve zvijezde. Evo ovako. Stavimo masku na sliku. To spustimo nazad. I masku sakrijemo. I sad možemo dalje dizati saturaciju samo na galaksijama. Evo ovako otprilike. Znači ne previše, opet ne valja pretjerano da bude presaturirano. Da vidimo još malo možda. Otprilike ovako. Ok. Sad ovu masku možemo maknuti. I sad šta želimo? Želimo u biti
odabrati samo ovu galaksiju tu, znači samo M106. Tako da isključivo nju možemo posebno obraditi, neovisno o svim ostalim stvarima na slici. To se može napraviti sa skriptom. Znači idemo tu na script, execute script file i skripta se zove game. Ona po defaultu mislim da nije u PixInsight'u, treba je skinuti, besplatna je, tako da malo googlajte i nađite kako se to radi. Znači pokrenemo skriptu i dodamo jedan element na sliku, možemo zoomirati malo i sa ovom elipsom u biti označimo ono što želimo. To je u ovom slučaju galaksija M106. Evo otprilike ovako. I na ovaj način ćemo odabrati samo nju. Treba nam gradient maska. Stisnemo OK. I evo dobili smo. Znači dobili smo samo masku M106. Možemo ponovno otvoriti Curves Transformation i da vidimo šta ćemo sad dobiti ako dižemo saturaciju. Znači samo se ova galaksija tu mijenja. Mislim da je saturacija već dovoljno podignuta, ali ne bi bilo loše malo zelene oduzeti. Ovako. Znači da nam izađe ova narančasta tu. Dobro, plavu boju možemo možda malo čak dignut. I crvenu možda čak malo smanjiti ovako. Znači ništa previše. A saturaciju bi čak možda smanjio malo, jer ovo izgleda već poprilično, pogotovo ovi tu svijetli dijelovi, to već poprilično saturirano izgleda, tako da neću više za saturaciju nego što trenutno jest. Zelenu malo smanjiti još i to je to. Stisnemo apply. Ovo resetiramo, spustimo natrag, zatvorimo. I sad dok je maska još na M106, možemo napraviti local histogram equalization. Dakle, ovo ćemo smanjiti kontrast limit na 1,5. Kernel radius tek stoji 64, ali ćemo amount smanjiti na 0,37 na primjer. Znači postigne se kao neki 3D efekt. Tu se malo sjene više izraze i bude ok. Znači ne valja pretjerati da izgleda plastično i to nije dobro. Eventualno možemo ponoviti proces sa većim radijusom, ali evo otprilike ovako. Možda isto ovako 0,2, 3. I to je to, ne treba više. Ok, to možemo spustiti. Eventualno, šta još možemo napraviti je malo se poigrati s ovom tu malom galaksijom. Ove druge nećemo dirati jer su presitne da se tu išta izvlači. Ali evo ova tu ima ovaj zanimljiv rub. Pa ga eventualno možemo malo još naglasiti i malo ovu narančastu i žutu boju ubiti. Ništa, opet idemo execute script, game i zoomirat ćemo na ovaj dio slike.
Dodajemo elipsu jednu i stavljamo je otprilike ovako na galaksiju. Evo ovako. I radimo gradient mask. Ponovno masku stavljamo na sliku i opet možemo sa Curves Transformation da vidimo šta ćemo dobiti. Ako oduzmemo zelenu boju, ok. Plavu boju možemo malo povećati. I crvenu isto možemo da vidimo. Čak smanjiti. Ovako izgleda dobro. Eventualno malo saturirati još. Dobro. I to bi bilo to, da vidimo šta se desi ako luminance kanal, malo se ovaj sjaj okolni spusti, pa čak nije loše da malo to potamnimo ovako. Stisnemo apply i to je to u biti što ćemo raditi sa ovom galaksijom. Nećemo više dirati ništa. Izgleda to skroz ok. Dobro. To je to. Možemo ovu masku maknuti i sad ćemo ovu sliku spremiti kao novi TIFF. Nazvat ćemo je Starless. Znači, otprilike obrađena Starless slika, to je TIFF. Opet 16 bit integer. I sljedeće što radimo je ulazimo u Photoshop. Znači moramo otvoriti Starless, ovu novu sliku koju smo sad upravo spremili. I moramo otvoriti ovu stretched sliku koja ima na sebi zvijezde. Ok, sad šta želimo? Želimo u biti ovaj layer iskopirati, Ctrl C i vraćamo se tu gdje nam je ova slika bez zvijezda i tu kopiramo ovaj layer. Međutim, trebamo sa Ctrl J ovaj background, znači to nam je ova slika bez zvijezda. Kopiramo background, odnosno sliku bez zvijezda i background možemo izbrisati tako da imamo otključani jedan layer. Moramo je podignuti gore, znači ova slika bez zvijezda mora biti iznad slike sa zvijezdama i taj layer mora biti odabran. Tako da stavimo tu blend option subtract. Znači samo želimo zvijezde izdvojiti i spremiti kao poseban layer. Međutim, tu sad vidimo da osim zvijezda on tu radi i izvuče u biti i nešto boja sa ove galaksije. I mi sada kao ovo spojimo sa ovom slikom bez zvijezda, on će nama u biti promijeniti opet boje koje mi u biti želimo. Znači ove boje će promijeniti. I to eventualno možemo izbjeći na način da otvorimo Camera Raw Filter i označimo kriva je otvorena. Samo malo. Prvo treba napraviti layer. Ctrl, Alt, Shift i slovo E. Stisnemo zajedno. Tako da dobijamo samo layer sa zvijezdama. Ok, sad ćemo spojiti znači flatten image. Dobit ćemo samo layer sa zvijezdama. Kopiramo layer, Ctrl J. I sad možemo otvoriti Camera Raw Filter. I u Camera Raw Filter ćemo otvoriti Radial Filter. Tu ga možemo resetirati. I označimo opet galaksiju. Označit ćemo i ove zvijezde preko nje. Malo ćemo zoomirati.
Znači, ipak ćemo morati označiti ove zvijezde preko nje i morat ćemo oduzeti saturaciju. Dakle, ne želimo tu nikakvu saturaciju. Ok. I to ćemo isto napraviti i na ovu ovdje malu galaksijicu. Dobro, znači zahvatio je ovaj tu spaj kod ove velike zvijezde, ali to ćemo srediti. Evo možda ako ga još ovako, ipak neće moći. Ovako. Dobro. Dakle, ovu saturaciju nastojimo smanjiti da nema ovih boja, znači pogotovo ona zelena boja koja je tu bila. Ok, i flatten image. Možemo sliku saveat. Nazvat ćemo je stars, zvijezde. Save, ok. I znači sad imamo starless, imamo stars. Dalje šta možemo raditi prije nego što se vratimo u PixInsight. Znači počelo je dosta biti dostupno alata za umjetno poboljšanje oštrine slike. Znači pomoć umjetne inteligencije taj neki alat nam može povećati sharpness, oštrinu slike. Pa možemo to probati, čisto da vidimo šta ćemo dobiti. Ako maskiramo samo galaksiju. Dakle, moramo maskirati samo ovaj, znači tu dio gdje nam je galaksija i to ćemo sa ovim alatićem napraviti. Dobro. Da li se ovo može povećati? Može, super. Ovako. Malo ćemo smanjiti ipak. Dobro. Ok. Znači označili smo galaksiju i ako tu stavimo da je out of focus i stisnemo remove blur, to bi trebalo pooštriti sliku. Da. Međutim, treba paziti da se ne stvore neželjeni artefakti na slici. Znači, treba biti jako pažljiv s ovim alatom i ne pretjerivati. Dobro, i skinut ćemo ovaj šum tu malo. Možda čak da ovaj tu dio sub, znači minus, njega ćemo oduzeti ovako. Da vidimo. Ok. Da, to je ok, bolje. Znači ovaj dio tu ne želimo stvarati dodatan šum na ovome dijelu. Ok, da vidimo šta se događa sa galaksijom ako ovo podignemo. Dakle, znači ona izgleda sa oštrije, međutim tu se vide već neke stvari koje ne želimo. Dakle, ovo ćemo malo smanjiti. Suppress noise možemo dignuti da vidimo čisto kako izgleda kad dignemo previše, znači vidi se da je to ipak previše. Kad
se spusti nazad, to je puno bolje. Ok. Možda još malo da ovo smanjimo ovako na 30. Dobro. Možemo to sad primijeniti, znači na tu masku, stisnemo apply mask, pričekamo da on tu napravi preview, update-a. Dobro, ok, to izgleda ok, stavit ćemo save, save. I ok, evo, tu nam je sad slika spremljena, znači možemo zatvoriti. I sad ćemo u PixInsightu ponovno otvoriti Stars i Starless Sharpen Eye Focus. Ovo ćemo staviti sa strane. Dakle, treba nam Starless Sharpen Eye Focus i treba nam Stars. Ok. I sad ove dvije slike treba spojiti. Znači, ako sam ja tu saturaciju ubio nekako, vjerojatno će ovo nešto malo utjecati na ove boje, pa ćemo to trebati korigirati dodatno. Ajmo prvo spojiti ove dvije slike. Znači, treba nam Pixel Math. U Expression Editor upišemo, znači izaberemo biti tu Starless Sharpen Eye Focus plus Stars. Stisnemo OK, Apply i evo ga. Super, znači ove zvijezde su se vratile u biti natrag, izgleda to OK. A što se tiče samih boja galaksije, pa čak je dobro. Čak je super. Ne treba dirati ništa. Boje su mi odlične. Ovo možemo zatvoriti. I sad smo dobili nazad zvijezde na sliku. Sliku možemo preimenovati. Nije Stars, nego stavit ćemo M106. I sada dalje, šta možemo raditi još? Možemo napraviti eventualno još dodatno skidanje šuma. Znači možemo koristiti isto ovu masku sa početka i napraviti invers i sakriti je. Međutim, jako malo ćemo skidati šuma jer ovo je već poprilično skinuto i ne želimo da nam slika postane kremasta. Uglavnom, koristit ćemo opet Multiscale Median Transform, ali nećemo koristiti po slojevima 0,8 nego 0,3. Znači jako malo, tek toliko suptilno da se šum sa pozadine dodatno skine. Ok, ovo drugo ostaje sve isto. Znači samo smo mijenjali ovaj amount na 0,3 i to primjerimo na sliku. To će sad isto potrajati, vjerojatno duže nego inače, koji prvi put. Da vidimo šta smo dobili. Znači ovo je nakon skidanja dodatnoga, ovo je prije. Dakle, jako malo
se vidi razlika, ali tu je. Vjerojatno se na videu na YouTubeu to neće ni vidjeti, ali u visokoj rezoluciji se svakako vidi. Ok, možemo masku maknuti, zatvorit ćemo ovaj Multiscale Median Transform i sljedeće šta možemo raditi je napraviti masku za zvijezde. Znači gledamo tu koliki je, tu inače piše RGB kanali i koliki su tu iznosi na neutralnoj pozadini. Znači oko 1.5, 1.6, 1.2, 1.3, dobro. Znači gledamo noise threshold u biti. Znači želimo odabrati sve ono što je iznad tog thresholda, odnosno sve zvijezde u biti. Ja obično to stavim malo ovaj noise threshold više nego što, znači ako je 1.5 ja stavim 2, tek toliko da preciznije odabere zvijezde. Large scale stavim na 3, small na 2 i midtones spustim na 1, odnosno 0.1 i probam. Pa ako ne valja, onda povećam noise threshold dok ne dobijem bolju masku na kojoj su samo zvijezde. Ok, znači rezultat je loš. On je tu odabrao i neke stvari za koje on misli da su zvijezde, ali nisu, nego je u biti šum. I svakako ne želimo da nam odabere ovaj tu rub galaksije, jer će nam na taj način uništiti u biti sam izgled galaksije, pogotovo ovaj tu rub. Znači nećemo ovo koristiti, dižemo noise threshold na primjer 0.35, probamo opet, dok na slici ne budu samo zvijezde. Da, ovo sad već izgleda puno bolje. I dalje su tu ovi rubovi galaksije malo odabrani. Ajmo još malo ipak podignuti ovo na 0.4 na primjer. Ok, i eventualno možemo dignuti large scale na 4, a small smanjiti na 1 pa da vidimo što ćemo dobiti. Dobro, puno bolje. Ne znam zašto registrira tu baš tu na ovome kao rubu neke zvijezde, ali na veze, nek stoji. Neka stoji, ovo ćemo zatvoriti, koristit ćemo ovu masku. Masku spremimo sa strane i možemo za početak eventualno dignuti još malo saturaciju ovim odabranim zvijezdicama. Ok. I sljedeće što ćemo napraviti, pogledati u biti da li su zvijezde okrugle. A stvarno jesu, bila je to dobra noć, nije puno puhalo i guiding je bio dobar, tako da je to poprilično okruglo. Pa neću raditi dekonvoluciju, inače se
sa dekonvolucijom do neke mjere mogu jajaste zvijezde malo ispraviti da budu okrugle. Ali to ovdje nema potrebe za raditi, tako da ćemo taj korak preskočiti. Idemo odmah na morphological transformation. Odabrat ćemo ovaj morphological selection. Selection ćemo staviti na otprilike 0,08 i amount 0,33 i apply. Dakle, sa ovim ćemo alatom smanjiti malo zvijezde, ali ne previše. Dakle, jako malo suptilno. Dakle, ovo je prije, ovo je nakon. Dakle, jako malo, tek toliko da više do izražaja dođu ove malo veće zvijezde i galaksije. Znači, suptilne promjene. Ok, s tim smo gotovi. I možemo ovu masku ukloniti. I praktički to je obrada gotova u PixInsight'u. Možemo sliku spremiti. Nazvat ćemo je M106. Kao TIFF file 16 bit. I evo je tu. I nju možemo sada opet otvoriti u Photoshopu. Ja u Photoshopu volim napraviti završnih par koraka. Znači stavim prvo view da mi je fit on screen. Tako, znači da mi bude preko cijelog ekrana. I napravim odmah kopiju layera. Znači Ctrl-J. Prvo što želim napraviti je malo smanjiti intenzitet pozadine. Znači pozadina mi malo ima nekako crvenkasto narančasti ton i malo mi je presvijetla, tako da ću preko levels malo potamniti to. Znači ne previše. Otprilike ovako. Dobro, ok. Znači ovo je prije, ovo je nakon. Jako mala promjena, ali meni osobno je sad bolje. Dobro, sljedeći korak je prilikom DBA oko svjetlih objekata, pogotovo u mom slučaju kod galaksija, se često oko galaksije zna na pozadini stvoriti kao crni prstenovi, kao neke rupe u biti. I na taj način nam u biti pozadina nije ujednačena. I to se možda može ovako tu vidjeti. Znači imamo tu malo tamniju pozadinu nego što je na primjer tu. Ovdje isto. Najbrže za to popraviti je sa Dodge toolom. Iako se to može raditi preko Luminance maske, ali ja to nemam pojma kako se radi. Tako da ću ja to u biti napraviti ovako. Malo ću posvijetliti ove zvijezde tu, ali šta je tu je? Ne vidi se. Dakle, ovo je bilo prije, ovo je sad. Znači, točno se tu vidi u biti kako je prije bila jedna rupa, a sad je to otprilike popunjeno, ali ne opet toliko. Dakle, želimo možda ovako, negdje 60%. Evo, ovako ćemo staviti. Da nam ipak tu ovaj dio ne sjaji previše. Ok, evo možemo nazvat fit on screen. Radimo opet kopiju layera i otvaramo pod filter Camera Raw Filter. Sad se tu možemo igrati sa još nekim sitnicama, znači pod Basic obično Shadows pogledam šta se događa ako ih malo smanjim. Dakle, ima još malo prostora za potamniti pozadinu, nije loše. Evo, otprilike ovako. A ovo drugo neću dirati ništa jer mi je sve već super. Zadovoljan sam. Sharpening nećemo raditi ništa. Noise reduction smo već napravili, eventualno color noise reduction možemo ovako staviti na
50-60, čisto da ove tu bjegice magenta, crvenkaste na galaksiji imaju finiji prijelaz na plavu boju. Ok, i u color mixeru možemo raditi sa svašta. Dakle, prvo hue, možemo vidjeti šta se događa ako ljubičastu prebacimo u plavu. Znači vidi se odmah da je galaksija plavija, ali ne želimo sada je preplava, ipak želimo malo ljubičaste ostaviti. Pa evo otprilike ovako ćemo to prebaciti malo u plavu. Magenta neka stoji, plava neka stoji, žuta, odnosno zelenu ćemo prebaciti u žutu, jer zelenu ne volimo. Žutu eventualno malo u narančastu, a narančasta je ovako, možda -10, ok. Dalje, eventualnu dodatnu saturaciju možemo raditi. Dakle, ako saturiramo crvenu, vidimo tu na galaksiji da se događaju razne stvari, a možemo malo zoomirati. Opa, a ovako. Dakle, nećemo ovako saturirati crvenu. Malo, narančastu isto jako malo, znači moramo paziti zvijezde, gledat da se ne presaturiraju. Žutu boju isto možemo malo pojačati, zelenu ćemo smanjiti, plava je već ok, nju nećemo dirati, ljubičasta je isto ok, možemo eventualno malo dignuti, i magenta je isto više manje ok, nećemo je dirati. I još možemo vidjeti šta sa luminance možemo napraviti. Dakle, ako malo smanjimo tu crvenu, dobijamo tu neke u biti ovako kao nešto tamnije pruge na galaksiji, smanjenjem luminance u narančasto, znači moramo paziti da zvijezde ne ubijamo previše, ali opet da tu neke detalje uspijemo izvući. Evo možda ovako, opet nećemo previše, jer ipak centar galaksije mora sjajiti, to je jednostavno tako, ne valja to previše ubiti. Žutu nećemo dirati jer nam zvijezde počinju previše biti tamne, a isto tako i sam centar galaksije. Što se tiče plavu, ako dižemo, dobijemo ove dodatne detalje okolo, ali ova zvijezda nam malo pobjegne previše. Evo možda ovako, neću više. Ljubičasta nije loša ako malo posvjetlimo. I magentu nećemo dirati uopće. Ok, stisnemo ok. I sad u biti gledamo, znači ovo je bilo prije, ovo je nakon. I onda u biti odlučimo koliko želimo tog sloja koliko posto tog sloja želimo na novoj slici. Znači ovo je bilo prije, ovo nakon, ali možda je otprilike ovako nekako na 75% da bude promjena. I stavimo flatten image, Ctrl J, opet otvorimo camera raw filter i još možemo probati se igrati sa radial filterom, odnosno sa samim središtem galaksije. Dakle, eventualno možemo to probati malo još naglasiti na neki način. Dakle, gledamo šta se događa ako tu
diramo ove slajdere, da li možemo highlights malo ugasiti, pojačati svakako ne, možda ovako -6, ali zato ćemo dignuti bijelu malo na +6. Clarity to nećemo, to smo već radili. U biti to je to. Ok. Da vidimo prije, poslije, dakle minimalna promjena. Možemo staviti flatten image. I to je u biti to. To je u biti to, više manje je to završena obrada. Možemo još eventualno probati sa dodge i burn alatima neke dijelove naglasiti dodatno u galaksiji. Na primjer, tamne dijelove, ako zatamnimo opet ne valja. Možda ovaj tu dio ovako. Ma u biti ne, neću dirati više ništa, samo ću pokvariti. Ovaj ćemo layer izbrisati. View fit on screen. To je to. Eventualno možemo još kropat, ali mislim da nema ni to potrebe.